كتاب 7 باب 21 كملخص الفقه في أحكام الشفعة نيوتا جون في نياوري ورتغول. تعريف الشفعة عندي نقول إنكو يتي ورتغول لغة كهالة. الشفعة كويتي ورتغول بسكان الفاء سبكو فاء ودا كون كوال ماخوذة كو جتاد من الشفع إمردي جيجوغول إمردي تفغول وانون الزوج كونوني كو جيلنديرغول لأن الشفع سبنو تفنا دون بالشفع اكو تفناكم يضم الربيع إنو تكنديرا نيبال إلى ملكه فادجي المون الذي قال كان لا تنقل منفردا كويدينغال. والشفاعة كويتي تفغل جيجوغل ورتغل ثابتة كتابة بالسنة الصحيح كسنة نلاد سلودو شرع الله تعالى الله نشر إني دون كدي سدان وتيدني لذريئة المفسدة سدان كأودغل لذريئة المفسدة في دوغينغول يوتينغول بوني بونو أن المتعلقة يوتي دون بالشركة كفدغل. قال الإمام العلامة ابن القيم الزوجي رحمه الله ومن محاسن الشريعة نجيا مؤجري شريعة نجيا نفوري شريعة نجيا كو شريعة لبنري نجيا لبند شريعة وعدلها النندل شريعة وقيامها فيوغل شريعة إسلام بمصالحة الإبادة سبو نيغوسيوغل بيدو جيابه sabu négociugol dewangal itiyanuha addugongal tottugongal bi shaf'a wondude ko doni e tefore. Fa inna hukumatu sharia andeno nyaawore sharia on egtadat hino nyaawi rafu darari bantugol lorra on ittamu anil mukallifin gay hellifabe mahma amkana none wonu ne worani sharia on. Walima kanat sabu kon ko lati ash-sharikatu kafidangal munshi'an ko fuddayngal ad-dararu lorra fil ghalibi ko buri dudude ko rafu hada ad-darari bantugol ittaka do lorra bil qismati sabu sendugol taratan kenengo wa bi shaf'ati sabu wurtugol taratan kenengo. Fa idha arada si on tigi falama bay'u nasibahu yeygol gabal makko gal wa qada awdahu jettugol garanti makko kana latoto sharikahu kafidi makko ahabbu bihi komburi handude e yeegol min al ajnabi di janano fi wata goddo go adde don ta on don am pesay o ya wa yazulu iwa anhu e makko dararul sharika lorra kafidene o soda kanko harana yo kafude goddo joni wala tadarrarul ba'i hara yeeyu don wawata adde lorra mo don e sodu don hara wata yeeyu don hara wawata lorrude mo li anna sabu no kanko yasilu o heɓay o hewta ila haqqi faade haqqe makko mina thamani immorde e coggu wa kanat ɗum noon laato min azami ko jaaɗum e ɓurɗum mawde al adali e nunɗal wa ahsanil hakam e ko ɓuri laɓede ñawoji al mutabaqata jokkodirɗe hippodirɗe ɗen lil uqul wonande haqqilleji ɗin wal fitra e dina kam wa masalihul ibada e moƴƴingol dewal ngal. wa min huna awa ko ila ɗo ya'lamuni ko andata anna tahil anna tahayyul wonde no etagol li istati shaf'a fi fukkingol wurtugongol munaqidun dum ko nyaaway dum firtay dum li hadal ma'na o do ma'na alladhi on qasadahu shari'u wa shari'a on fandani fiw mudadul lahu ko dunyay dum don itta pottina. wa kanat latiki ash-shaf'atu wurtugongol jeejugongol ma'rufatun ko anda dum yanda arab e jungo arabo fil jahiliya ila fi'l jahiliya kana latino ke arrajul gorko idha arada so fala ma bay'u manzilahu yeygol galle makko den aw ha'itahu ma zarde makko atahu al jar aray mo taw kawtal makko gal wa sharika e kafidabe makko ben wa sahib e jeydo on ilayhi faade e mudum fi ma ba'ahu fi konko yi e mudum fa yashfi'ahu wurtanamo o yajeya o yajalahu o wadamo dum awla rajulin wa yalahu o wadamo awla rajulin gorko burdo handude bihi e on zarde ma e galle ma dama ko be kafo ma ko be kawtal
فسميت الشفعة دون هنوية ورتغل وسمى طالبا هنوية كدي طالبها دابو دون on shafi'an tefudo no wi'e tefudo e tefanado no wi'e wurtudo e wurtanado wa shafa'a ko wi'ete wurtugol fi arfil fuqaha'i fi urfil fuqaha'i ender gandal famo ben istihqaqu ko tabintingol ashariki kafal intiza'u borugol hassati sharikihi gebal kafidi do makko on mimman intaqallat imorde e konko eggata ilayhi faade makko bi audi maliyin sabu garanti jawdi sabu jonnugol jawdi fayukhadu hino jette hande kadi ash-shafi'u ko tefa kon nasibun gebal sharikihi kafididdo makko al-ba'i mo yeyi on bi tamani sabu coggu mudum alladhi gun coggu istaqarra ngu nyibini alayhi hore mudum al igdi ahadin fil batini ender kandir gundo fajibu wadi alal mushtari edu sudu don an yusallima de o jonnata ash-shakhs neddo al-mashfu'u tefanado on fihi mudum ila shafi faade tefudon bi tamani ka coggu alladhi ngun tarada ya ngube welondiri ngube fottani alayhi edu munum fil batini kander gundo mabbe lima rawa sabuko fil ahmad imam ahmad wal bukhari an jabir ko jetta jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya wanda nabajan sallallahu alaihi wasallam qada o nyaawi bi shafa'a ko doni ko tefa kon fi kullin ender kala malam yuqsam e hunde nde senda kande bimana kala hunde nde tawata en sendal andi ko ete wurtugol wurtande fandande do nden wona wurtugol coggu ko mimmi yeyi ma ko an yeyi dala alegoy ko hunde nde kafuden nden ko yen wurtindir ha anden min ko dum do mi jeyba mi falama yeytude an sodita ma goddo go sodita ko du ete wurtugol mi eto do ha hara ko an hendi on fami ka fa idha waqatil hudud si tawi woni keri ɗi lannama waɗede wo surifati turugu laawi ɗin e noti sama gasi fala shufa aɗa wurtugo ala ɗo hande kadi aɗa andi ko an kon no hikkorito ko ma kon no hikkorite ko wiyete wurtugol ko parcelle goto mo kafuɗen ma mangohi gotiki kafuɗen ma otowal gotal ngal kafuɗen ɗum ɗon sendotako amma ko tata sendike sendodiri ɗum ɗon hara shufa ala e fa fil hadis mari hadis dalil ala isbati shufa e dow tabintingol wurtugol ngol li shariki wonande kafida ɗon wa annaha no ɗum laatajibo waɗɗotako illa fil ard siwona e leydi wal iqar e dunkire duna gayrihima tana goɗɗungo koyna ɗiɗo ɗiɗi min al urudi immorde weɓitaɗi wal amtiati e matériel ji wal hayawani e mummunteji hona hawiya e ko nandita taymo wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki la yahillu law dagantakom an yabi'a nde o yeyata ɗum hatta yu'dhina sharikahu ha o dunginano o diso o informa mo kafidi on fadalla al hadith o ino tindini ala annahu e dow ɗum la yahillu law dagantakom an yabi'a nde o yeyata an ya'rida hatta ya'rida ha o weɓita ɗum ala sharikihi e dow mo kafidi on alal ibnu qayyim o do make harrama hino harmi ala shariki do kafida don an yabi ande o yeytata nasibahu gebal makko ngal hatta yudina ha o diso taw sharikahu kafidi do makko fa in ba'asi o yeyi walam yudinhu disakimo fa huwa haqqu bi haray ko kawtal makko ngal do buri handude mo wa in adina stayoni o diskimo fil bai'i kangengo wa qala wi la arada li fihi haju wa la mu yeyitu lam yakun lahu haray latantako mo attalabu ɗaɓɓitoygol ɗum ba'dal bayi ɓawo ngengo de mana wata accude ɗon ha oya yeeya ha gayna inna min de min hari haqqille anno e mum mi sodayno madama oya haalanimo o wi haaju makko ala e mum haray ɗon islam yonnitoytamo gonga fi haɓɓitagol inna hettay wa hada muqtadi ko ɗum ɗo woni ko ñaawi hukmu sharia ñawore sharia islam o wala mu'aridun lahu biwajhi wala mu'aridun lahu o wona ali sakkotoɗo mo few biwajhin e bange o e bangeji ɗin o sakkotako momo wa huwa sawab ko ɗum ɗo ni sawaba al maqtu'u mo ñawre islam o taƴi on bihi e muɗum wa hada alladhi ko ɗum ɗo kadi woni ɗum qalahu ibnul qayyim ko ibnul qayyim kadi make man
anna shafa'a min anna shafa'a immorde wondena no wurtindirgol ngol tasqutu hino fukko iwa bisqatin sabu fukkande sahibi ha jommayre laha wonande ne qabla al bai'i ko adi ngengo huwa ahadul qawlayn dum ko gotel e kongol didi fil mas'ala wal qawlu thani kongol dimongol ho dum qawlul jumhur ko kongol jumhur bi mana burbe dudude jomirabe gande ben ko wi kon annaha wonde dum la tasqutu fukkorta ko bi dalika sabun wala yakunu la tatako mujarradul idhni sabu teldingol yanangol mongol bil ba'i ngengo ngun tung innugol tun ha min mi yani yeeyu nan yeeyi goddo go mi wada prefendo wo dum don tun laatota ko mo botilalu ha ko bonnoyta yomi immo mi imposo wonde mi hettoyay wallahu alam ko Allah to do non buri andude wa shuf'atu ay ko wiete ko wurtugol ngol sendindira accindirana haqqun shar'iyyun dum ko haqqe shar'ina yajibu no wadi itiramu teddingol dum wa yaram no harmi at-tahayyul waylutugol li istatihi fi fukugol dum bonna lanna shafa sabun wurtugol accindirana shuri'at sar'inirama li daf'i ad-darari fi dunyugol lorra kan itani shariki e fi kafi dabben fa idha tahayyala sayuni non dum don waylitike li istatiha fi fukingol dum li haqqihi sabu haqqe makko ad-dararu lorrowo wa kana latike ta'addiyan dum ko adday dum ala haqqihi al-mashru' e do haqqe makko shar'ina o qala al-imam ahmad rahimahullah o do mak la yajuzu dakota ko shay'un hay hunde min al-hayyil imurde waylitugol fi ibtaliha e bonnutugol dum do wala ibtali wona bonnutugol kadi haqqi muslimin haqqi juldo waqad qala sallallahu alaihi wasallam gomdine la Allah maki la tartakibu watan waddito bakkato ma irtakabatil yahudu konko al yahuda be faggiti fatastahillu sakkona dagino ma harrama Allah konko Allah harmini bi adunal hayyil ko buri fandude non e waylutugol ko buri fandude e batte hon watan wad aminal hayyil no jeya hayyuli no jeya e waylutugol allati dum e taf'alu ko woni gollude yimbe ben lisqati shafa fi fukkugol wurtugol an yazhara nde o fenyinta annahu no kanko wahaba o kinasibahu gabal makko galli akhara wonande oya wa dum fil haqiqati ko haqiqa wa wara kanko fil haqiqati mo haqiqa e qad ba'ahu alayhi gomdinon o yeyino modum wa min al hayyil nujiya e waylutugol lisqati shafa'a fi fukkingol sendugol an yarfa thamana de on tigi townata piri on fi zahiri ka feñi don hatta la yatamakkanu sharik hatta watano wawata newanade kafida do min dafihi imurde yeyigol mo imurde jonnugol coggungo haramo andi ken o yeyata on piri kono bawa fala kamo yeyde o yaa o halin kino ara de mi do yeyde dum do 1 million hara non mandi dum ko 100,000 francs woni ko jarata fi won ko yawne bali coggumo on fami قال شيخ الإسلام ابن تيمية أودو ماكي وما وجد كلا كتوا من التصرفات إمر دي فيرلي سالدين لأجل الاحتيال سبو لا والويل تقول على إسقاط الشفاعة إدو فكول ورتقول فوارنقول لا وروانقول باطل كميري ولا يجوز داكو تاكو فس تغير ويل تقول حقائق العقود حقيجي أهديجي دين بتغير العبارة sabu waylutugol tasakuyeo wa mawdu'u shafa'a plus sendugol wadum al ardu ko leydi allati ndin lam tajar ndi tawata dogali taho e mudum qismatu ha sendugol ndi wa yatba'uha hino jokkita leydi ndin kadi ma fiha kala ko ne nder mayri min gharasin imurde tutateri wa bana'in e madiji fa in jarat stayni dogi qismatul ardi sendegol leydi ndin aray dum da kadi ko don naati lakin skoni baga hino heddi murafiq jokkingol mushtarikatun kafudugol bainal jirani hakkunde kawtal be bendido ka tariqi wano lawol wal ma'i indiyan wa nahwi dalika e ko hinadum fa shafa'atu sendugol wurtugol baqiyatun dum ko heddi dum fi as-sahhi ender ko selli kon qawlayil ulama e ko ngodi jomirabe gande ben al mafhumu famade ni li qawli sabu mak ne laado sallallahu alaihi wasallam fa idha waqatil hudud stawni kiri dillanni wadde wa sarafati turuq lawi din ferli sama e mudum gasi ale goy noti sama fala shafa haray sendore wurtugol ala don hande kadi
إذ قال مفهومه فامن دمودن أنه كدن إذا وقت الحدود سكير إلا ودود ولم تصرف في الطرق لا بدين فرلساك إمو أن شفا هريهاني وندن سندو غنغول باقية كهدين. قال ابن القيم أو ماكي وهو كدن دوا صح الأقوال برسلو دي كونغو دين في الشفاعة الجوار كان در ورتين دي رانغول كاوتانغال. ومذهب أهل البصر أما نون لاول كودوني مذهب يمبي بصر أبين واحد الوجهين غوتال بانغي يدي في مذهب أحمد اندر لاول إمام أحمد واختيار الشيخ يسبان الشيخ. وقال الشيخ تقي الدين أو الشيخ جماكي تثبت إنه تبتي شفعة الجوار ورتندير غول كاوتانغال مع الشركة وندو دي كافو غونغول في حق اندر حق من حقوق الملك اندر حق ييانغال من طريق إمر دي لاول وما إنديا ونحو ذلك يكون عندي تتايدو. نص علي أحمد إمام أحمد نوادي نص يدون نوادي إياليدون واختاره سبيدون كد ابن العقي أقيل وأبو محمد وغيرهم إبوي كوينا بيدو. وقال الحادثي أودوي هذا الذي قدوني دون يتعين كوينو تقلو المصيرة نبغل إليه فادي مودون وفيه كوينير مودون جمعون كمؤمنين بين الأحاديث حق جمع مؤمنين بين الأحاديث حق حديث أجلين. وذلك أن الجوار نكاوتان لا يكون ngal wonata muqtadiyan nyaaw ngal li shafa'a ko kafete kon ko sendete kon illa ma ittihadi tariqi sona baawo wadugol laawol fottingol laawol wana hawi e ko nandi tatay dum lianna shar'iyyatu shaf'u sabu non no sar'ingol wurtindirgol ngol li dafi darar ko sabu dunyugol lorraaji din itta والضرر لركا إنما يحصل عندك كهبرت في الأغلب كبوري أودو دون الحالي جدي مع المخالطة كسب جيل دير غونغول في شيء كسب جيل دير غونغول كفدو غونغول هاوت دير غونغول في شيء بيجي المملوك جيادي دين أو في طريق ما إلاو لاوي دين ونحوه يكون أنت تايدون. والشفاعة ورتي دير غول إنما تثبت عندك دون تبتيرتا بالمطالبة ko sabu dabbugol biha e mum ko tuma mi landi mayen sendu mi hetta ko an kon ma senden hetta ko ma kon conseil dum tabitata fawran e henyagol e hittingol ilmihi andugol makko bil bai'i sabu ngengo fa illam yatlubuha so dabbirali dum waqtan e waqutu alimahu mu andi dum bil bai'i e yeyi gongol sakatat haray fukkike fa illam ya'lam stayoni o anda bil bai'i ngengu fa huwa dun ala shafa'atihi haray do woni e dow kafidi do makko o walaw madha haystayoni fe'ino iddata sinina embire duubi goy. Qala ibnu hubayrata o wi ittafaqu fottane ala annahu e dow koni idha kana silatike kanko neddon ghaiban ko wirnido falaw nodani mo idha qadamatu mande o ari o al mutalabatu dabbugol bi shafa'a ko kafuduno e oya kon a do de min simido do non ko min sodayno ma ko min luwayno ba non halwini o do mi hewtade yoni haray yonni tam ko min luwata ma ko min sodata wa tathbutu ino tabitir ash-shuf'a e kafidu gongol sendu gongol li shuraka'i e jungo kafu ben ala qadri milkim en dere mbere jeyal mabbe ngal ya naw sabudun haqqun ko haqqe yustafidu naftortedo bi sababil milk sabu jeyangal fakana talato ala qadri amlaki edo embere jeyangal fa intanazala stayuni jippitanike an ha gaay mudum ahada shuraka e goto e kafudube ben oya sulhinani oya jippitanike oya munyani oya akhadha al akhar al kullu harayande kadi dimo makko no way jettude fu aw tarakal kullu ma o terto fu lianna fi akhdhi al ba'd sabuni yoga e jettugol yoga idraran lurugol bil mushtari sodo wadarari awale wadararu lorraka la yazulu ka ittirtaka kadi bid darari sabul lurugol wallahu ala wa ala